бо дастрасии пурраи оби полезӣ дар ҷамоати деҳоти рӯдакии ноҳияи Вахш қитъаҳои Корам сабзу хӯрам гашта дар баробари ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ деҳқонон бо истифода аз роҳу усулҳои муосир ва тавсияи мутахассисони соҳа кишти такрории ҳама гуна зироату сабзавот ва полезиҳоро роҳандозӣ намуда дар назар аст ки моҳҳои оянда ҳосили фаровон ба даст меоранд. طبق نقشه تأسیس کردن مخابن لاتی نویای بخش یعنی که در جامعه دیهات رودکی 145 گکتار یعنی کشتی تکراری وابسته شده است، یعنی نقشه‌بندی کرده شده است. ما با پراگی زمینی رو آماده کردیم. کرم یعنی کرم سبزی اینو کوریده شده است. برای زمین تیار کردن برای کشتی تکراری یعنی کارتوشکا 5 گکتار که در جامعه دیهات رودکی که نقشه‌بندی شده است زمین تیار روش آمادگی است. تخمی تیار است. تخمی رو مردم با خیلی کوریده بودن در کشتی اساسی کوریده بودن از همون تخمی تیار کرده با کشتی تکراری آمادگی دست داده. амаки Давлатбек дар баробари дигар деҳқонони ҳудуди ҷамоати мазкур дар заминҳои корами худ имрӯзҳо ба парвариши кишти такрорӣ машғул аст. Тавре ӯ иброз медорад, кишти такрории Маккаи Дон қариб ки пухта расидааст ва рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ карда мешавад. ҳамзамон ин марди деҳқон кишти дигар сабзавотҳо ба монанди сабзӣ, бодринг ва карамро парвариш менамояд, ки нашъунамои хуб доранд. در 3 گکتار 68 سوتق کشتی اول کوردگی بودیم. ما بسیارترگی قلافری بلغاری میکنیم و در اون پیاز، کارتوشکا، سبزی وقتی پخته میرسد از بازارهای همین جمهوری اومده خرید کرده محصولات ما رو برده در بازارهای منطقه کولوب، منطقه رشت، بدخشان، سوغدو تمام جا برده چی میگن سودا میکنن. ما در کشتی تکراری اولین کرم کردگیم، سبزی کردگیم، گل کرم کردگیم. ما بودرینگ هم ناو کردیم برآمده است. خدا خواهد با نزدیکی و 40 روزه تیز می شود و با بازار می بروریم. чуноне ки қаҳрамони мо иброз медорад, интихоби дурусти тухмӣ ва истифодаи дурусти ҳар як қитъаи заминӣ дар ихтиёр дошта ҳам барои таъмини бозорҳои дохиливу хориҷӣ ва ҳам дар беҳбуд гардидани сатҳи зиндагии мо барзгарон мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза, амаки Давлатбек шафати роҳе ки дар назди заминҳояш қарор дорад, гӯшаи махсуси деҳқон ташкил намуда дастранҷи хешро ба фурӯш гузоштааст. вақте ки ҳамин маҳсулот зиёдтӣ кунад мисол бозорро аз худамон дар ҳамин бозорчаи сарироҳимон савдо мекунем. Картошкарам, пиёзам, карамам, гулкарамам, бодрингам. Мисол ҳамин сайёҳону роҳгузарҳое ки дар ҳамин шоҳроҳ мегузаранд омада маҳсулоти моро дидан мекунанд, харидорӣ мекунанд. Ва дигар деҳқонон тавсия медиҳем ки замина як ваҷабаш намонда кишт кунанд барое ки бозори истеъмолӣ арзон шавад. мавриди зикр аст ки ташкилу ба роҳ мондани чунин гӯшаҳои деҳқон дар шафати роҳҳо дар баробари таъмини роҳгузарон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ҳамзамон ҷиҳати муаррифии вилояти Хатлон ҳамчун вилояти аграрӣ арзёбӣ мегардад. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Вахши вилояти Хатлон.